ulalela ihlelo letindzaba letikhetsekile emsakatweni wakangwane liphimbo lesive eSwatini. Sikhathi wangwana umsakato sekalishumi nesikhombisa ishayile insimbi yesithupha kusihlwa ngo-7 minutes after 6. Kanti namhlanje kwatindzaba letikhetsekile ubengelelwa nguBhekizwe Maveni Gwebu sibonga. Lamhla ke lihlelweni sitabesteka indzaba lengathi mhlawumbe labaningi bane ngaphungaphu yekuyiteka kulandzela ukuthi sike safaka la kuma social media wabona ukuthi baningi ngathi vele banele ngaphungaphu ukukhuluma ngalendzaba. Indzaba yokuthi kunekhala esivele ngendzaba yokuthi indlela lesihlambe singathi sekuphetheke ngayo emimangweni. Indlela ongasekuphethe ngayo emimangweni ayisabagqulisi sive abantu labanyenti kakhulu kade nakufika ekuthenini so wathengiswa kakhulu nalomhlaba. Uthengiswa mhlawumbe natindlunkhulu khanza ukuthi mhlawumbe la ngabe vele ke ungenalutho sho ukuthi wona sokugcina vele ungenalo lekhaya kulelive. Kepha ke sayiteka lenzaba namhla sayiteka nababe RA nemphatsi-sifundza saka Manzini babe Chief Gija futhi uphindze abe sikhulu sase Nkamazi sivusele emlangeni emhlelweni. Asivusele kuwegwebu sivusele nesive senkosi lenhle sive samaSwati lokusive sekuthula. Sibonge kakhulu Nkosi Indzaba yemhlaba ekakhulu kade kutsengiswa kwawo emimangweni lesekwentiwa nangeni netikhulu ngawuthi ngini ngingasho wena ngisho ukuthi nje ngifaka lelibhanji lekuthi nawe ungibabe chief futhi netikhulu sibe siyakhala kakhulu ngayo kakhulu kade ngoma akusewonke umuntu okhanza ukuthi mhlaba ngaba nayo leti imali ezitifuneka la ngaphandle lokuthi ingabe kulomhambo wokukhonda kweSwatini ukuthi ulonke leSwatini nemhlaba seyilahleke kuphi mntwana Nkosi. Gwebu indzaba lokukhuluma ngayo indzaba lesindzako iyasenza ukuthi ithinza live ithinza sive ithinza inhlalo yalesive even laso sebakhalela abaningi vele ukuthi umhlabathi soyathengiswa lapho ngathengiswa khona kanti imihlabathi ihlukene. Ngiyacabanga ihlukene kabili. Ikhona imihlabathi lethengiswako labathi ibane title bathi title deed bese bakhona imihlabathi lengathengiswa lokuthiwa ngumhlabathi wesive ugadwe ingwenyama bathi labanye phecelezi iSwazi National Land. Ngilapho kuhleti boba betikhulu lo boba betikhulu babuke lo mhlabathi wengwenyama babukela ingwenyama kugatha sive sengwenyama lesihleti lapho ngaleso sigodi ukuthi chief ugathe nje ukuthi bahlalisene kahle yini abahwebhani nekubuka intuthuko ngoba abantu mesisithuthuke siyembili lapho ke ngilapho nomhlabathi awuthengiswa khona. Lo mhlabathi lapho uthola ukuthi ufike ukhonde na ukhonda koga awukhonde yebona ukuthi awukhonde esikhulwini kodwa nakuba nemabandla lento nomsendi lo kube khona nemisumpe lebuka konke lokho bese bapote esikhuleni ukuthi kunemuntu longathi ufuna kusigana la kulendzawo naye bambuke ukuthi lo muntu uletheni kungabe umuntu lofika nje ulethe inombolo kanti mhlambe ulethe kuhlupheka kwabo cha umuntu lothi iphilelako mhlambe unemabhizinisi mhlambe unengqondo ngiyabekisa mhlambe ungithishela utasisida silama mhlambe ungidokotela utasisida la emangweni ngiyakusifundisa naku bese bambukela ukuthi angakha ngakuphi angakhangala babeke esikhulwini nesikhulu sithumele abafana baso bahambe babuka imisumbe ukuthi cha inzalo engathi ivulekile idumsindo nesikhulu kude lesiplane lentuthuko ngalapho bese ke mhlambe sikuyavumeleka soyahamba uyovaleliselwa lathi buya khona uyobuka ukuthi ucoshwa yini le edela kukhanzazwa cha umuntu waJesu nje udiphilele ungeta teacher naye soto ufinza leta uthi yena so yanikedwa ke lenza le akayithengi
uyaniketwa so ungakhala into la ikhipha nje kuthi ati register la so la kulomango ubese ukhipha inkomo leyongena esibayeni sendlunkhulu lokukukhonda lokho. Sibonga kakhulu Nkosi uchaza kahle ukuthi itolo bekuhamba kanje kuyinto lenhle futhi indlela oyichaza ngayo. Kepha ke lamuhla ngeke Nkosi kubaleke lokuthi sekushintshile sekukhona mhlawumbe ekhanza ukuthi sekumukwa ngisho etindzandzane emihlaba kuthiwa nje ukwazeka ekhaya kwahlushekwa abatali bahamba labo labanemandla bathatha ke lo mhlaba sekuthengiselwana ke basala ke abantwana sekuloko nje leyo nhlipheko lokuthi ingabe sifika kanjani lapho Nkosi ukuthi sekungazi simaSwati sokuzihluphekisana ngalendlela. Gwebu inkinga lena lesehlele live ngathi ngumkhuhlane vele asingeke sikuphike kuba bese siyakubona kuyenteka siyakukhuda mina uthi tena ngithula la wathi ngibuke isifundza saka Manzini kaManzini ke vele sihlushwa ngikho kakhulu lokho lapho khansi kumukwa nebantwana usho nemidi ayinemhlasi lo muti nje lendlu umntwana athuka kuchamuka liphepha la nanaba labathi bosherifini kuthi liphepha lethi saluphuma la lo muntu sowuthengiwe uthengisiwe amali umfasi ngabheka lendzaba lena inkulu Gwebu kube besibantu labakhona kokudakhela isikhathi ngabe bengathi mina asicele nje bobabe etikhulu babe babili babe bathathu bede la emsakadweni baqhambe kuzakuhlukana seyikhulunywe lento le ngoba iyalilimata live itolo besisomhlabathi uthengwe belungu basemuka nyalo ubulwa ngithi emaSwati sibulalana sodwana umhlabathi ngalokufisha nje Gwebu awuthengiswa lona loku national land uyakuba nawe na ufika nje la ungeke uthengise umhlabathi lode ititle yawo nawo ukhanzela ngokuthi kude umhlabathi longathi nyalo ngabekisa ukuthi uyi-virgin land wonke umhlabathi okhona itolo bebakhona abahleti kuwo nawo ukhanza bekukhona bebahleti kuwo umhlabathi otawuthenga ngilona vele lona le title lolu plaza lo lapha ku urban land lapho kunetitandi khona nawo uhlehlelwa ngendlela lehlukile nawo le kubomasipala nalo angala kushifu awuthengi uyawukhontela uhlehlela ngendlela yawo nase uhamba kude umuntu otawuthi ho ngumhlabathi wabogogo omkhulu bami la nawungalandzela emuva labogogo omkhulu bakho bawukhanza kwakunabogogo omkhulu balabanye bebahlala lapho kwakho nje uthi naso ukukhwesha ubuyela endlunkhulu indlunkhulu sento ukuthi bantu bengwenyama labahle bahlelisene kahle yini iphindze ibuka lasekuvuleka sikhona indlunkhulu ifaka lo muntu ahlale ngekuhlonipha hloniphe umakhelwane aphile nendlunkhulu ahlehle nasakhwesha uphindze futhi uyakhwesha uyothola umhlaba embili akhoshele khona kungena labanye la kude utabezuthi sewakithi wabogogo omkhulu wami senyawudayisa abawuthenganga nabo kusafuna kulungiswe lokho. Sibeka kakhulu Nkosi mlaleli na ufuna mhlawumbe kuba khona ufuna ukubuta noma mhlawumbe umbono lonawo ungangithumelela umlayedo ku WhatsApp enombolweni lethi 79448043 79448043 uthumela umbuto wakho noma mhlawumbe lokho lo ufuna ukuthi nawe mhlawumbe ungaphosa lijanga kweSV banene. Nkosi nakuke sekwentekile mhlawumbe umfana elwinzanzana nawe mhlawumbe nje esekumukwana lemihlaba ungumukwa indlunkhulu lo muntu lomukwa ngindlunkhulu lenemandla kunaye uyakufuna bese usitakala kanjani ubheka kuphi noma nje sowushayiwe nje noma shayo uhlata kulungela kunendzaba. Gwebu indlela tala kangwane tekuphila tigcwele tinetigaba lethamba ngato indlunkhulu nje ayikwati kumuka umuntu umhlabathi indlunkhulu iyaniketwa umhlabathi naye kumuka umhlabathi usuku umuntu akaphathi kahle even noma kulowo mango lapho bese kuthiwa ukhulunyisiwe wapodwa kulabadzala bese kuthiwa ucoshiwe kulendzawo. Ngasikepha nje Nkosi inkuhlabe lwimi ngalo monakalo sokhona ukuthengisa ukhanze ukuthi nakusekuhlushekiwe lapho umuntu sowubona lithuba lebhizinisi vela kafanele kumuke but nasobona ibhizinisi yena sofuna ukusebenzisa lamandla lanawo.
Gwebu vele njoba sishito nje ukuthi vele umhlabathi awuthengiswa lo sesikhulwini sikubonile singete sakuphika lo ukuthi bayakwenda ugcine abantu sebawuthengisa bengifuna kufika la kuthenini indlunkhulu ayimemuka umuntu umhlabathi kodwa na lapho ingathi imemuka khona nginabe agangile kuganga ukuthi kusita lana ukuthi ungeke usakhona kuhlalisana nalabantu batakulimata suka vele laba uqosho lomuntu loyo kuprotecta naye nekuprotecta lo mango kodwa na ke nabe umuntu uthi njoba ngiyaqanisa kufika lapha ukuthi umuntu futhi sekunesihlobo sakhe ukuthi usikela umhlabathi wakabo kana usiwakabo wendlunkhulu wonke umhlabathi kodwa nasihlobo sakho noma ke ngumfana wasekhaya so yaphuma so ufuna kuvula lidladlana kakhe lokho sekungumuntu lopotwa endlunkhulu kube indlunkhulu ephindze ihambe iyobuka ukuthi uthi umsikela kuphi lesihlobo sakho noma nomfana wakho umsikela kuvume indlunkhulu ngoba sengimuti lomunye lo sungasasiwo lo ubitwa ngalomuntu wala ekhaya lelikhulu sekuba nabe ngiyabekisa nabe imithi beyi10 la kulendzawo so yasika usika lo mneshothi imithi yalo saying+1 saying11 so lo muntu lokho ubese imimango leminye nabe ngumntwana sekhaya iye ithi noma umntwana sekhaya phela akawukhontele ayikhipha inkomo leminye imimango la ngekusela kwayo cha sime kahle cha akakhe nje but nakho uthi uyezwa naye emphakathini naye soyaphuma yohlehla emphathe wasengimude lo sohlukile Nkosi lapha nje imbuto ngicela kuyibhanqa yena ibe mbili baqala kulokuthi kuloku khona mhlawumbe nxa sekuphuma umntwana oye wakhe emasimini ukhonta le masimini mhlawumbe ukhona nabe mhlawumbe athula nje lenye indzawo leseceni hayi lanka le yakhontela mhlawumbe ngiloyise wokuqala mhlawumbe sibili lokuthi vele le mali lapha kubuthi umlaleli la ubuta ukuthi le mali yekhonta nangabe iyelekhiki ingemalini ngoba ngathi sekufe nalapho kakhulu Gwebu angicala nje ukuthi umntwana nabe wakhe emasimini lapho phela kwakheka umuti lomusha imimango ke nalapho lapha emasimini awumanje ufuka ukhomba umntwana wami yakhala uya endlunkhulu uyopota nomntwana mso yakhula sengifuna kuphuma edladla lakhe lapha eceleni ngoba ngikhanza emasimu sinawo manje ngapha nala masimu bekunene emaSwati lamahle asesiwagatse ngawo laletha impilo singapho kugcwalisa imithi emasimini kanilapho kuqhamuka kudla khona kwalowo muntu mbeka kumesadle lapha asingadli okay ngiyabekisa bekunena ngingasho sangingathenge okay but ngisho ukuthi okay na idzinga lamasimu siwalime sikhona ukuthi naye siwafaka ukuthi lohlala la emsunduza lapha kude emasimu khona yena kuzothi akhona kuthenga lapha lemve emakhaya asiwa7 lamasimu kodwa na ke nabe kuyenteka umntana wakho sombeka lapha ensimini lo mntana wakho upota endlunkhulu indlunkhulu ifuna ibuke ibone ukuthi nisetha ukhona kuphila utawulima utawudlaphi ngwana ibuka ukuthi niphilisana njani angagcina umntana sasigebe angasawugcikeza ukuthi ulambile ude kudla kube indlunkhulu lesho ukuthi cha angabekeka lapha nalapho indlunkhulu yehlwala kusenta kwawo utawusholensawo akakhonte phela basengimuti lo sowuhlukile noma lesicha ngoba wala ekhaya cha akadzingi khonta kodwa nasimemeta sota njengelikhaya akathi isikumento elikhaya elikhulu naye sowulikhaya elitimele so yedaka nabe vele babuya ngaphandle uyakhonda lo muntu loyo ngalokuphelele kule nkomo yekhukhonde lapho ungathi babeshifu tinkomo teboya ngisatifune senithi mhlambe umnakade nenkomo yeboya kade nemelusi nifuna leli khiki lokuthi zathi lokuthi lokushintsheni lokuthi ayisafune kule yeboya sefuna leli khiki nokuthi yona le khiki ke iyajujwa ukuthi iba ngumalini ya Gwebu leyo nayo ngilenye lengikonje ukuthi bengingafisa sekude bobabe lokhu kumgcolo okukhulumakho kusuka esiveni semaSwati lesifuna inhlala kahle sifuna kuthula lesifuna ukuthi kube nepeace event iyabadzinga bobabe babe babidlanyana kodwa lengakusho ukuthi na ukhontako lemali kunesithombe lesilapha ngamanzini lengihlanga ngihamba edrobheni isibuke lapho inkosi somhlolo kwefika umleto lo buya kuNkulunkulu self wetenkosini wavele sathi sine eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu ukhuma lemakhosi bese amakhosi atshela sive nakwendekele uNkulunkulu wakhuma lemprofeti
lo mprofeti uthatha leyo message ayimixe kuphi na emakhosini bese amakhosi atshela sive wefika wathi asigadze na indilinga lese isonisa nje yalo na ukhondako vele sikhonda ngenkhomo esibayeni emphakathini kufuneka bulongo kufuneka inkomo akude libhange lapha ngoba imali bese iyalingana lisi lenkomo ingefika ngiyo ke lesindetiswa nase kulinywa isetiswe nemisebenzi yemisimeto yelikhaya neyelive kudzingeka lenkomo nabe ke cha ngide inkomo siyesisila kulabanye bathi cha hamba yoyithenga lenkomo uyilethe noma nabe kuthi inkomo kuyebe sekuvumelana lo mango phela kuthi vele inkomo nawe uyithenga lapha esitolo ingimalini labanenge ngibeve bakhuma ngabo 8000 boy labanye mhlambe inkomo ijutshwa nje ukuthi inkomo le angibekise nje na uhlawuliso wakho inkomo kuyajutshwa ukuthi na ulisethe imbuti letimbili setakha inkomo so ngabuka ukuthi imbuti imalini but ke kube sebantu ukukhulumisana hayi kubulalana kukhulunyiswane. Sibonga Nkosi lapha lembuto angiboni nakhona uyibuta kahle yangiqasi nilo sengena imbuto enga20 ngibona ukuthi sabasi vele ngiqasi kufuna sidina isikhathi lapha intwana Nkosi ngiphinde ngikucela mhlambe lomunye babe njengoba bona ubuncomile stay ndaba siqhubeke sikhulume le kepha lapha nje lo umunye lapha omlaleli ubuta lokuthi umsebenzi wemphakathi lomkhulu kuyini ngaphandle kokuteka amacala nekuhlawulisa abantu ngoba yona seyisebenta lokho kahle bokini umsebenzi wemphakathi ngaphandle kwaloko lokubili ukuthi nje sesigazi loteka amacala mhlawumbe ukuhlawuliswa noma bathi ngathi seyindlela nje ukuthi sekuhlala nje kwakhiwa imali seyacommercializwa lemphakathi. Ngiyabonga Gwebu umbuto lomkhulu ke lonako ke ukuthi umsebenzi wemphakathi yini umsebenzi wemphakathi akusiwo ukuteka amacala emacala aqhamuka ngoba sekunenkinga lekumele ukuthi ilungiswe kumhlambe sekunebantu lesebacabana lapha sebakhulunyiswa umsebenzi wemphakathi ngeke ubite ukuthi i-service center umphakathi ngilogadzela basho ukuthi uphindze futhi umphakathi ube nginaba lababukela inhlala kahle i-social office ngasho njalo futhi ubuthi bahlelisene kahle nibantu netintsandzane tiyanakeka tikhona yini nalabakhubatekile ukufuna badwe ngumphakathi bonke labo kubothi bantu baphila kahle bonke banayo amasimba ayadla nakunalo gugile gogo lasakhulile noma ngumkhulu lasakhulile umphakathi unayo i-welfare ulapho umphakathi ugathi ukuthi baphile kahle labo gogo kungaze qhamuka umlobo yale atosita gogo la icenge kwakhona awukambona umphakathi ugathi bonke labo bantu labo umphakathi emaqala athetha ngoba sekukhona lase mhlambe zelele sekukhona lase endesposiso sebakhuliswa ukuthi bangatulimatana awubuyani nihlale phansi la kwente njani kwente lokho cha wena ugangilevele ukwentele lokho naluswati ungathi ukuphinza ukwente lokho nako noma ke naku niyakhutana msani kukwente lokho nako waloko umphakathi. Sibonga lapho umlaleli ubuta ukuthi nangabe mhlambe sekugange babe sikhulu upoto kuphi yena njengoba nje bayalo ngathi labaningi mhlawumbe ngathi basebanako loku ugange beka kanjalo ngikusola igama ngalisebenzisa nesakube sekugange babe sikhulu sibe sibheka lapho kwentiwa kanjani kodwa kuphi. Ngiyabonga Gwebu ukwaveta necala ngigcina ngakawucedzelo leyo mphendvulo ukuthi indlela yeSwati iphelele nje sengcithe inama structures laphelele kuthi nangabe mhlambe asesithi nje akagange babe sikhulu sicabene nebantu la inkhuluma yami yakhulunyiswa angenediseki ikhulunyiswa libandla iyakhona bese iya-aphilwa iyangenhla igcine likhanza libandla lelingenhla lelinabantu abenkosi baleyo ndzawo nabantu abenkosi bamakakula abantu abenkosi bakabanibani labagatsela bayive igcine seyifika esikhulwini nabe sola uyiva kahle iyenca phela kunetinkantolo leti ngedulu kulabo ndaba zabantu nabe kunjani iyenca yofika nakumphatsi-sifundza ekhabo live ke la iphela khona kule ekhabo live la ifika khona emabandla lengwenyama lapho seyifike enkosini sengilapho ke manyalo ngiyengibona sebese lenye lemesingabe ikhunywa emphakathini seyijumpe seyingale ka western law kana isiya ka western law yangala ka tradition kubese kuyanda kuphazamisa noma ke babe school sekukhona la akakwenti kahle babe school phana uphethu kunebantu abenkosi labambukile lokumese bese wabuthi babe sowenteni la hawu bambite ungathi sowushelele babe la
bamkhulumisa enzayo lefanele nabo ukuganga umuntu bahamba bayokulungisa lapha konakele khona ngesizotha sehlonipheka singehle isithunti sababe mhlambe kuphunyukile nabe kukwehla lapho nako letigaba tikhona lentibekile indaba zabantu mhlamba ngathi uthi nawe manje ekukhulumisa babesikhulu kodwa na babesikhulu uyakhulumiseka le eKhabolive lapha emabandla enkosi abheke khona basolo sakha inhlala kahle kube nekuthula kube nekuhloniphana evele kusho nje inkosi nangabe mhlambe solo sekwanele mhlambe wamphunyukela babesikhulu wakuphunyukela wena waganga kuze ngifikele eKhabolive ngihamba diphethe indlela ngoba ngathi kanje sengizubile nako ke lokunye lokuhlonipha baTindzaba iyavaleliswa njengoba kusho ukuthi nababesikhulu naye uphethwe bayeva la awumani umjube uzube nje ngempilo uhamba bese uyokhala ngiyabhekisa kumphatsi-sifundza ungafika nakhona ukhale umphatsi-sifundza ke uyakhona ukuthinisana nabo bani nangu umuntu uyakhala la ungathi nimshaye ngemzacencwala noma nangu umuntu uyakhala ungathi nimiyekelelele wagcumukela eseleni noma kwaba khona ukuthi akanake la nala nabe kuvakala lapha naku babesikhulu bese babelobuka esifundza bese ayilayisha ke uyepotela kufika khona iyokhulunywa ngekuhlonipheka akahuliswa abesikhulu kasi yohuliswa enkantolo babesikhulu yohuliswa kuphi kunemabandla nakusebenzayo ngekuthula iSiswati nje sinalokuhlonipha lokho nangosi kulendaba yokwendlula ngidawubekisa ngeke ngisho lo mphakathi kepha ke bekunabo make babili bafelokati nabe bakhala ukuthi abantu kungathi sebadliwa luhlata noma mhlawumbe bashaya ngemzaca wenqwala ngalokungakafanele Indzaba yakhona kuyagcina ifike kandaba zabantu makarwe nje ngoba usho ukuthi ihamba lapho nababuyele emuva fike ngalemvu libandla lezi babesikhulu ngale lethi bese niyaphele benonqeba thuwoti inkomo ukuthi nako ungathi neyibo baba nisakufuna kona nje lokuthi nje kube khona lapho nipotwa khona ngase nifuna ukuthi ningumthetho nengalpha nibo omega kuqala kini kuphelela kini awu kungaba siphosiso kwebona kwente kanjalo maswathi lamahle lokho kungaba siphosiso phela umuntu naye uyaye akhala lata ukhala khona konke kwento engehlonipheka nayile vele okupota embili kwemukele lokho lesikufuna kokunye ngemaqiniso kwento yamaqiniso yini hayi ukuthi sivivinyo uyabulawa nilumnyama kunjani nabe vele ukukhanza njengoba ubekisa nje usi bantu lese kuthiwa bafelokati eveni labahlonishwa khona nabo umnyaka yabo sebale kubo 80 sebathi khulele nje futhi ngesilungiseni ngama-senior citizens labahlonishwa ukuthi silapha nje live silikhanze solo libanjwe ngabo lelive nabanike leso sigaba sekuhlonipheka cha bangayabo ukhala bengimhlamba kahambi kahle kodwa nase kuvakala phela bayile bokhala ngenhla abashayo phela ukuthi bosiyofuna le kanti shothi kanti iphelela kuphinze bangisho kunema structures ekugcineni la tigcina khona tangale ka tradition tigcinela komnikati welive eKhabolive nabe sekutagcumukela taka western side western law sekutawusho lapha lenhle ukuthi asento sibukisa nako solo lapho kufunwa likhambi lekuthula akumenje bese uyaxoxoma ushona ngale dihambise ngelisola khona tiyofika khona bese bona bayasho ukuthi iyasehlulele asesibite nabaya batofaka tipopolo bletesilungu singabe kunjani bese liyaphuma likhambi lona nkosumlaleli uthi mntwana nkosi lo nje ukhuluma ngemgcibelo ekuboshwe mafindo lapho kutsengiswe khona uqabanga ukuthi wena njengaba besikhulu leli khambe lapha nje lengacetha yonke lemfushe lesekhona la vele singaze mhlawumbe sikhanze yaphona sincese sicholobana khona sothi bona kungaba yini la maqiniso asasilahleke kukhona manje lokulahlekile la Gwebu kwakunethi envelope takahulumende tatibhala lokuthide lapha letithi umhlabathi uyingcebo lengalinganiseki asiwonke lo mhlabathi sekulahlekile lapha ke ngoba ngifuna la kama ngisho ukuthi sibeka amanzini la lento injengemlilo umlilo emakhenye iyagijima khona siye sibabite sibakhulumise kakhulu labadutana edorobheni nabo bethu khulise kuyangena ukuthi na uthengisa umhlabathi nguwo lokuthiwa asiwonke mbamba uyimpilo na uthengisa lo mhlabathi ubowadi ukuthi ngalo mali othengise ngawo so uhamba umphela lo mhlabathi kuwe imvamisa uyathengisa kungena umuntu losuka lo mhlabathi wakhe lo munye lemva lo muntu ndawubekisa ngaseNkamazi ngekudalwa mhlawumbe umuntu usuke eNkamazi
uya ngidawubekisa futhi mhlamba uya lapha enzaweni lesikom lela kubo Manzini kuborogoba bokwaluseni uyafika uthenga umhlaba nina nitakhamuthi lana umuka nina lo mhlabathi uyawuthenga nina kusasa senito umhlabathi nani nebantfana beni batawubheka lapha abantfana beni nebatukulu beni batawubheka kupha sewuthenga ngilolo mhlabathi lapha Indzaba nemhlabathi lekithi ePlenkamazi mhlambe sowakha lokujwayelekile tindlu tekucashisa athi ibusiness emveni kulinywe kwakhwa tindlu tekucashisa sekugcwele ngidawubekisa kahle sekugcwele nebantu labangalungile singabadehlana balapha labashisa elive labantu abugebengu bamoka titolo yini anibadi yina bangelo mhlatweni uthengisile nine kusendaphila kuphi nigcine senicashwa la ngiyena lesigebengu into bakorobhela emhlabathini wakini yina nulahlile bantu benu batawusala bede mbamba kumhlabathi batukulu benu batawusala bede mbamba kumhlabathi sithi benene kucetha lokunako asekupoteke sibambisana nakhona lwenda lokonako asekusebenzeke simpote emabandleni nabe kudzingisa boshwa angene stocksini ngalo mhlathi esuluza konyalo awuphinze uthole Sibonga Nkosi lo umlalelo ubuta ukuthi lo lokukhulunywa ngomntwana Nkosi ukukhuluma lokusimiso lokumele ukuthi kwendeka kusiko lokwendekako nyalo uthi ke nakwendeka mhlawumbe enceni njenga RA phinze futhi unga RA nabuhlenhlanga nabobabe ingalokuhlangana ngako yini khudane yini bukhutana bo RA boba betikhulu sekufike tikhulu sihlangana nikhutane lokuthe phela ikhulu mhlamba ngikhume ngamanzini namhla ngilesine ngemsombuluko lesakuwo tikhulta amanzini tabe tihlangene tonke lokho kuyakhulunyiswa nakathi lona ngikhuluma i-ideal situation lokuthi ngikhuluma into lokumethi ngabe ngumgomo kwenteka lokho but lokunguko lokwenteka kakusiko lokho basikhuma kona ukuthi akuphenduke bona laba labakuthengisako bakhweshe kuko batowela naku lesithi lokufunakalako umthetho ke siyafisa ukuthi siyabakhulumisa benteke etikhulwini bophaphela sikhulu nabe bantu bathengisa awubone nesikhulukazi asithe stopothe bangehlula kubanjiswana kube khona abantu ababoshwa kuba lo mhlathi ulahlekako wemaswati lekusasa utasihlupa hayi wena sowudlile kwafika isikhathi wengce emhlabeni ushiyele inkinga kubantu abakho bethe umhlabathi bekunene live umhlabathi wonke ungaka nje kwakhwathi ibhamu kuyabulawana kubangwa ini umhlabathi asengakwenti ke sesiyacreate ukuthi kusasa abantu abethu batawulwa badubulane babanga umhlabathi kwenti wengithi ngicabanga kafishane ngicantho nangithole mina libhodla letshwala nyalo ngithenge na iHonda Fit nyalo letawushayisa kusasa ngiphinze ngiyothengisa umhlabathi ekugcineni kude umhlabathi kwendakalani labantwana ngibashiya kuphi emoyeni esigangeni kuze bakhona bokuphila sengimethe babulalane siyala lokho nje emaSwatini ukuthi lesikhuluma kwemhlambe akusiko lokwenteka lapha sithi akwenteke lokho phela asikhutaneni simaSwati kusiyekela ndlento le sibiye ngala Sibonge kakhulu mntwana Nkosi lona uthi umlaleli lona uthi kulanzelela ukuthi ingabe velele le mali ngoma nako etikhulu atisayivela sayithakasele ngoma yaboya sifuna le mali ngabe njalo ukuthi mhlambe kwatiwe ukuthi ijutshwa iba ngomalile ngoba lokuthi ngileso mhlambe sibita leseyifikile lo nyaka iyakhula ngeminyaka iyakhula uthi nako lokho lamaswati lethe nale mali vele kuqhubekisela embili kulendzaba yekuswela umbuto wekucala wakhe wesibili usekuthenini ngekwati kwakhe mhlawumbe ngomote tekhonda disita zemhlaba nabe sekunemisebenzi mhlawumbe ingese kufika bakangwane noma labo labefikile nje kusetshenziswa ukutona lapha ke kuba ngile mali phinde futhi mase kunemisebenzi phinde futhi kubuye kulesibe ukuthi phindana futhi nikhiphe lenye imali tokwale khona kutonako lo msebenzi ngasiphela ngala ukuthi seungathi leyana nje ikhonda sekufuna ukuthi ingenze lo msebenzi wayo kanti ke Gwebu umango ubukwa ngilesive ngoba lo mphakathi walesive likhala inkosi ngoba nalokuqhamuka ngenhla kuhulumende lomkhulu maqhamuka enkosini kulendela lemphakathi sive sikuthole khona sive sithole leyo miledo noma ke libuthwa lenguyama lento umsento webukhosi welive ngilapha lifike lithole khona mayihewu liphumule khona lo mango uyadi ukuthi siyini lesinako endlunkhulu nabe vele kuncane umango uyatsheleka nawo besiphinze futhi uyangedangeda
kutogcebe kalikhaya kodwa leti inkhomo phela kumele natiba imali tigcine setinkinga ngoba kufuna bese kwakheka likomiti lekusinabethi imali sithi sitatlisela kuphi kwakheke nakulokuthiwa yi-bank account le mali ingene ikhona kule mhlangano i-auditwe le mali ukuthi phela laba banda nje laba ngikho kuba ngabantu bese bayalwa babange nelide babulalane babange nje into lengasilolutho kubangwe nje imali noma kubangwe lo mhlathi esikhala ngawo imali iyangena ebhanki ku-audit uchinyela kumali engaka angibekise nje Gwebu kukhona into lesayenda sibaka Manzini bobabe etikhulu lapho sathi khona umphakathi service center na umthatha ufika dokugcoba stamp siyacela bekunena angabhadaliswa imali sitemba sibe mahala sibe na nenzanzana ikhona egcwele stamp nagogo akakhona egcwele stamp nabantu banakhona kodwa ke siyathi le stamp simali le inki imali leliphepha limali akubhala neballpoint imali kodwa kungumalini ukuthi umuntu angathola njalo ukugcoba nge100 malangeni njalo ukugcoba nge100 malangeni kungumalini lo asingende ibusiness ngale sive sengwenyama but lama services aswathole ngendlela le fair ngijabulisa kukhona umphathi lengeke ngisho lo abuya kulesive wathi bekunene kuyimali lokuyimali sithi akwendeke kanjani kuthengeke kanjani lo ngoba ngeke kuphume ekhikini lesikhulu kutamisa kwentwe ngeni kwesive konke bavuma isive sathi wo likhaya ngelikhaya umnyaka wonke noma nge100 la ekhaya lekhaya alikhiphe 20 malangeni likhaya ngelikhaya bathi le mali yabayinenge ngendlela ukuthi nemgijimi nakawufungela abantu edolobheni bebangathi mgibelisi mondle le mali beyichamuka lapha esikhwameni bese kathi ukuphuma imali engaka kenyalo sekusele imali engaka nyalo kusenda imali engaka wazi wathi na chief nami ngiyethi nakuthiwa kubitha umhlangano ukuthi hey athi ngithi imali ya petrol bathi khuleka babe buye ekhaya sitakwethela msakusibalekela buya la sitokhuluma sitakwethela yina kwenti wesive ngekuvumelana hayi luthi bese abantu sebahlala ngabhongwayo mlangeni ukhuluma bank account lapho nje bese ngidawuwenda kuyo nje kafishane ukuthi mhlambe nangaba nelibhuku lelemphakathi leta auditwa lethi kwayetha ingomo semphakathi noma nje safuna kwatekela ukuthi kijavela nje ngoba ngajutshwa ebe ngumalini engakhanzi ukuthi lo munye ngi5000 lo munye ngi20 lo munye ngi30 sekuletha nje iconfusion kepha ke inkosini ukuthi bowathini inkosi ekuletinye imiphakathi lebhuku ukukhuluma ngalo akhona kepha ke libhaliswe ngoba besikhulu Indzaba ke ibhuku libhaliswe ngababe Chief Gija ngel-audit engilitsini ngiyacabanga sonke sesafundziseka betile batosifundisa nangama-business nangama-projects kude into lebhaliswa ngemuntu yabhaliswa ngalo muntu yakhe angakhwesha abe ngekho noma agule kude utayikhipha leyo mali leyo lapha bonke abantu bafundisiwe kuba libandla leliba nasihlalo libe namabhalane libe nemalunga libe na treasury uphatha imali ukhathi lo muntu nekokhipha leyo mali akusayina umuntu munye sana abantu labathide bese hamba imali nakule mhlangano njalo kuya auditwa noma kuthiwa auditwa after inyanga edingaka kusho ukuthi bekunene emacala athethiwe kwahlaliswa nabo kwangena imali engaka nyalo kunanako njalo kuze kuthi kube bedodawusa lo moya ukuthi awu sabona Gwebu sathenga libhasikela lelisha ngile mali yethu ke nayiyana sesiyaqala sesiyomshisela sesendani yini sesibanga lelide lesithi akukhweshe lokho konke kube sebaleni kudodwa lapho live lingathuthuka ngekuthula kalula futhi bosi liyembili kwanyalo noma sasithuthuka esibhekela awusendela Gwebu kane kwentela abantu bonke sibonga Nkosi nje lapha sengishawa isikhathi ngeke ngaya ngala kubomankayane nje lo nyumphakathi nawe ngawuqhubeka amankayane ngeke ngabethe emphakathi ingamagama unenzo lenhle leyakakule kwebuta kuwe ukuthi ngeke ube wakho wena intwana ngikwazi kuseni vele ufuna sabe emphakathi yakwenda kunanaba labakhupha sihlabathi bese ke mhlabe sekukhuluma laba emaSwatini laba business akho le mali uyayithatha lo mphakathi ujube ukuthi uhambele etikolweni bo bantwana bethi icathulo labadzabuka amabhloko ini kuthengelwe bona ukuthi akusile vemsona umphakathi loyo ngoba lele seyikhona ngalo songazi nje ukuthi buyisa imali liyoshona la Gwebu lokho liqiniso nje wasishito nje ukuthi umphakathi phela
ubukele lo mango kuphila kwawo tinfo letinto ngomphatha sithi uthi ngetashifu ufaka ikhikhini lakhe na shifu nayo uba nensimi yakhe njalo amba tilimele wakhumbila athengise la awuthengisayo le utawulinywa siva uhlawule siva awuthengiswa wala wengwenyama lo lokusho ukuthi khona nje lomnye umlungu la ke ngakhona ngalapho wang approach umlungu wathi uhlusho ukuthi bagubha sihlabathi la emfuleni bahamba shothi iplaza yakhe lifika la emfuleni bese bahamba eplazini lakhe uthi kube manje ngilomango bakhe emakhaya bengeke ngicomplain ngikhosa ukuthi abantu abagubha isihlabathi basise embabane bosidayisa balemata iplaza lami la balemata enini umphakathi ke vele ke nabe kunale resource le njengesihlabathi leyengcala nakala kaManzini bayakwenda nje le youth bese ithi cha nanto uthenga umhlabathi ndawuthenga kithi la kwendlunkhulu le youth noma ke indlunkhulu baphasisi nabo bathokhona kuphila bakulayishele noma ke lothekele isihlabathi leyo mali lesala endlunkhulu vele yekubuka ukuthi indlunkhulu iyaceka yini kuthenga amathayili ifulelwe indlunkhulu kunagogo lohluphekile laphana abona ukuthi uphila kanjani nabantwana betinsanzane bethi njengoba usho nje ukuthi bethe emabhloko bethe ecathulo yaloko indlunkhulu lenda lokho nje mina ngathi ngiyayifisa bemane nale yakithi ngagobha lokho ngugobha umntwana enkosi enkosi kafishane nje inkosi lapha mbudo bekugcina sengishaba isikhathi la sengijake emakethe siyethi Indzabeni nangiva kahle lengikhulumo lapha sinako lokhu bekenza konye lokuthi kuningi lokungahambi kahle kule ndlela esekwenteka ngayo nyalo lokuthi ke nabe mhlawumbe sekonakala lesisekelo sekuphila kwamaswati lekuyimi phakathi lenkinga lena nje mayisolo engalungiseki le ndlela ekuphila kwamaswati wena uyibona isifikisa kuphi silive singemaswati ngikhanza nabe simaswati singaphenduka sikhutane sikulungisela kwento lamaswati akwende emaswatini nasingakulandzeli silimata thine buve bethu nendlela yethu lesi identify ukuthi sibobani ngoba wonke umuntu ukuthatha ukuthi ungubani ngalokwentako nakalendlela okwenta ngayo nalokukhulumako nangendlela otakhuluma ngayo so nasibhimbisa sine lokunako ukuthi awufika lapho esigabeni lapho utawugcina natindlunkhulu sitibulele tingasahlonipheki nalo muntu nje lonemandla emelapha athi ngingigoliath lofuna ukwenda lokho akangikhona ecala naku lapho bathi ke ngemana kusana ke ngemakhulu dita sagcina sifika lapho ukuthi lonemandla soyatendela sekude lo tawukhuta lo indlunkhulu maswathi lamahle asibuyeleni sinake sithi ekhude nje sini sibuke sinika indlunkhulu ihlonipheka kwayo nendlunkhulu nabe yente kahle iyakhulunyiswa phana iphethwe nayo kuze live litawuphila liphile ngwenyama sibe kakhulu nkosi isikhathi sakho nyalo isikhathi lesele uthi ixola insimbi yesikhombisa ama-minutes sekasihlanu kanti mnayile ngicela kusho lokuthi imbuto yakho lapha ibeminyenti kakhulu lapha nje ngicela engakhona ukuyibuta iyefika ku-21 mntwana nkosi sho ukuthi emaswati lendzaba yena esenhlitweni yawo ayilambele mntwana nkosi mhlawumbe nje ngaba kucela ukuthi ungavela ngekudzinwa kungadzinwa ngimi ngitakucela mhlawumbe ngalenye ilanga mhlawumbe sowuna labanye bobabe ndawo lembuto nayithatha kahle nje yonke ngiyikhombile ngiyibuthise kahle ngiyihlele phinde futhi ngikucele nkosi mhlawumbe ngalomunye ophe umhlawumbe uqhubeke niwaphendule emaswati lapho anemibuto khona ngendlela siphatheke ngayo emphakathi yona lembuto mina ngiyaganzelana ngoshothi vele Indzaba lemaswati leyo wahluphile kakhulu kwelive vele Gwebu ngakubonga vele ngeke ngibuye ngedvalana ngiyabona batawubulala mina akubuye bobabe le nkhosi lelive libukwe bobabe tikhulu babukele nkosi ababuye batayiphendula batayikhuta njani le sibonga kakhulu ngosisikhathi sakho siyabonga